ibikomeje kwira mu ntambara ya Israel ndetse na Iran bisa nkaho bibabaje cyane kandi biteye agahinda ni nakumiro. Gusa ariko none abicwa bo barishwe ndetse kandi nababara bababaye, ariko none si bingiye kugarukaho gusa, ahubwo ngiye kwibanda cyane ku nkuru yasohotse y'umugore w'umufaransa wabaye intasi ya Mossad akajya muri Iran kugeza ubwo bahitanye abayobozi bose bakuru b'igisirikare cya Iran. Gusa uyu mugore yabigizemo uruhare rukomeye cyane kugeza ubwo rero yarashinzwe akazi kuko agiye kurebera akamenya niba abasirikare bose bakuru ba Iran barashweho bapfuye. Niwe wemezaga ko buri musirikare barashe yapfuye ndetse kandi byemejwe neza ko yamaze gupfa byanyabyo koko. Uyu mugore niwe wabaye intasi ndetse kandi atanga amakuru y'abasirikare bakomeye cyane bo muri Iran. Yarigize umwisilamu w'umunyamakuru, nyamara ariko ntibyari byo, yari intasi ya Mossad. Gusa uyu munsi none ntiyafashwe, yarinze ava muri Iran adafashwe, birangira ageze mu Faransa. Inkuru zirandikwa yari umufaransa ariko w'intasi ya Mossad. Ni inkuru isa nkayibabaje ndetse inateye agahinda, ariko none kubera ko abayobozi bose ba Iran bakuru mu gisirikare barishwe bicwa bigizwemo uruhare cyane n'uyu mugore w'umufaransa. Ni inkuru ugiye kumva ugatangara cyane ndetse kandi isa nkaho ikomeye, gusa inyigisho y'ubutasi bukomeye cyane no gutata bihambaye ndetse bwa buhigo butajya bukorwaho n'undi wese uretse Mossad gusa. Byo gusama akanya byose tuvugaho iby'uyu mugore udasanzwe ndetse kandi watatiye Mossad kugeza ubwo Iran yica abayobozi bose bakuru, hakicwa generale umugaba mukuru w'ingabo za Iran akimara kumaraho iminsi 2 yonyine gusa. Ni Bakuru magazine nk'ibisanzwe, kora subscribe n'utarikora like ndetse na comment bane mu biganiro byacu bya buri munsi. Ukunda inkuru ndetse zicukumbuye, we gusama akanya ubundi ubashe gusobanukirwa byinshi bidasanzwe. Iyi ntambara ikomeje kuba kasa mutwe. Umugore w'umufaransa wagiye muri Iran akigira ndetse umwisilamu kazi ukomeye cyane kurusha abandi, ndetse akigira n'umunyamakuru, ariko none icyari kimujyanye isuku kuba umwisilamu cyangwa se kuba umunyamakuru, ahubwo n'ubutasi. Iyi nkuru isa nkaho iteye inkeke ndetse kandi benshi batiyumvisha uko byagenze. Umufaransa kazi witwa Catherine Perez Shakadam witaga umwisilamu kazi akavaho kandi ahindutse umwisilamu w'ukuri, yandika inkuru kandi zisingiza cyane revolution ya Iran ndetse kandi agashyikira cyane ubutegetsi bushingiye cyane ku mategeko y'abanyamadini, kugeza naho kandi inyandiko zageze naho zijya ku rubuga rwemewe n'amategeko ya Al-Kalme, umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Benshi barumiwe, ariko ni nyuma yuko isura ye noneho igaragara, ariko nanone nyuma y'ibyo byose yabirikaga yarahanzwe amaso na Mossad. Yakurikiranwaga hafi ndetse buri kimwe cyose yakoraga kubera ko yari intasi ya Mossad, kandi buri kimwe cyose yakoraga yitanga amakuru. Catherine ntinjiye nk'intasi isanzwe, ahubwo yinjiye muri Iran nk'umwanditsi, umunyamakuru kandi ndetse n'utekereza no kurebera hamwe ibyateza imbere igihugu cya Iran. Yakoresha inkota ityaye cyane y'amagambo, ageraho amasasa atagera, agera kure cyane imbere muri Iran. Inkuru ye yatangaje benshi. Yegere abanyepolitike bakomeye cyane muri Iran ndetse kandi yicarana n'abayobozi bakomeye b'ingabo ba Revolutionary Guard, ahora kandi na Perezida Ibrahim Raisi ndetse kandi asura ibice by'ingenzi cyane kandi by'ibanga yitwaje ko ari umushakashatsi w'umunyamakuru. Ariko ikintu cyateye akaga gakomeye kurusha ibindi cyabereye mu birori by'abagore byabaye. Yinjire kandi inshuti z'abategetsi, abagore b'abasirikare kandi n'abahanga muri siyanse bakora ibisasu kirimbuzi. Akaba kandi yaragize gutya akabiziramo ku buryo nawe bamwiziremo, yabaye amizero yabo, abinjira mu mitima ku buryo yabo kugeza ubwo bamufataga nk'umwe mu bantu bakomeye cyane, bakamufata nk'umwe muri bo, umugore w'igitangaza w'umunyamakuru. Bagatangira kandi kumubwira byose aho abagabo rero babo babaga batuye, dore ko inshuti ikomeye cyane y'akadasohoka y'abagore b'abasirikare bakomeye muri Iran. Ababwira ndetse amabanga yabo, abagore bazakumubwira byinshi bidasanzwe ku bagabo babo, uburyo bitwara, uburyo bagendamo, buri kimwe cyose abagabo babo bagitanze amakuru bayaha uno mugore. Ariko nyamara abagore nubwo bari inshuti n'uno mugore niyo bazi ko ari intasi ikomeye ya Mossad. Gahunda zabo za buri munsi yarazimenye, n'ibindi byose bababonaga ko bikenewe cyane cyane nk'umutasi nyine ukomeye. Buri kimwe cyose yaragicyuye, kandi amateka y'ubuzima budasanzwe bw'abasirikare byose aramenya. Buri kimwe cyose ku musirikare wa Iran ukomeye yarakimenye, ariko buri jambo ryose ryavugwaga ryafatwaga ndetse ikoherezwa mu biro bikuru ndetse bigashakirwa ibisobanuro, bikoherezwa muri Israel ku cyicaro gikuru cya Mossad. Ibyo byose ariko bisa nkaho byabaye ibikoresho bikomeye cyane byo kugera ku bagabo bakomeye cyane muri Iran. Ako bagenaga rero bavuga ndetse nuko bagenaga bafatwa gake gakiya, bafatwa n'umutima w'uno mugore cyane cyane, dore ko ari umugore ukomeye ariko nanone ku buryo yigaruriye imitima y'abasirikare bakomeye. Kumva kuri umunyamakuru kandi utangaza inkuru zigera kure, benshi barabyishimiye.
Kwica kwabayeho rero umwe ku wundi ku basirikare bakomeye ba Irani, byose bivuye ku magambo y'abagore babo batanze ndetse babwira umugore batazi ko ari umusirikare ukomeye ndetse kandi nasi dasanzwe. Nguyu yoherejwe rero na Mossad. Urupfu rw'abasirikare kandi bakomeye muri Irani byagizwemo uruhare cyane rukomeye n'uno mugore. Ubwo uyu mugore batangira kumushidikanyaho, batangira kumwibazaho byinshi cyane, yahise ahunga ava muri Irani. Agisohoka mbere yuko rero imiryango ifungwa, ariko icyo yari yazanywe nacyo cyo gukora yari yakirangije kare. Gutera kandi ibitero bikomeye cyane, kwica abayobozi bakuru bakomeye ba Irani no gupfusha ndetse gutuma ingabo za Irani zibamo igikomere gikomeye ndetse kandi no kuba zitabasha kurwana zicika intege. N'abahanga kandi mu bya siyanse na programme ndetse byose yabikoze uko byahagombye, barishwe. Yari afite inshingano zo kumenya ko abantu bapfuye neza bya nyabyo ndetse kandi byose byarabaye, ariko uyu mugore yabikoze mu buryo benshi batibaza uko byagenze. Irani kandi yasigira imakinga akomeye cyane ku buryo umunsi wa none yafashe ibikorwa byayo byihariye by'ibanga, itangira kugenda irebamo abasirikare badasanzwe icyako baba bakorana ndetse na leta ya Israel. Uyu mugore yaramamaye cyane ku buryo intambara mbere kijya gutangira mu gihe barasaga abasirikare bakomeye ba Irani, benshi bamenye uko byagenze. Gusa uyu mugore yabigizemo uruhare rukomeye cyane. Uyu mugore bisa nkaho bavuga yuko uyu munsi wa none benshi bavuga yuko bitakagombye kuba byarabaye Irani ndetse kandi yarangaye bikomeye. Umugore udasanzwe benshi bitire ko ahubwo ari ntasi ya mbere yarabayeho mu myaka yavuye ahangaha, Catherine Preze Shakdam, umugore udasanzwe. Uyu mugore rero yagunye kwandika amateka, dore ko rwose nta mezi acaye amateka ari kuyandika n'uyu munsi baracyayandika kubera ko ibyakoze byasize Irani ishenguwe bikomeye. Ariko nanone reka tujye mu butasi bwa Israel n'uburyo busigaye bufatwa nabi cyane ku buryo abasirikare 22 babo bafashwe na Irani. Abasirikare babo bagiye bicwa guhera hagati ya 2022 kugeza 2023. Abasirikare ba Israel barishwe kubera yuko bagiye gutata muri Irani. Irani yamaze kwavumbura. Gusa rero muri mu bihe byegeye hagati ya 2022 na 2023 igihugu cya Irani cyatangaje ko cyafashe abatasi 22 bakora mu rwego rw'ubutasi rwa Mossad rwa Israel. Bashinjwa kandi ibikorwa by'ubutasi ndetse no kuganya umutekano w'igihugu ndetse no kugira uruhare cyane rukomeye mu bwicanyi bw'abayobozi bakomeye mu gisirikare cya Irani n'abashinzwe programme ndetse n'ibitwaro biturika no gutunganya nuclear ndetse na uranium. Irifatwa kandi ryabo ryabaye icyemezo gikomeye cyane, rinagaragaza kandi imbaraga n'ubushobozi bw'ishami ryabo ryitwa Vivek hamwe ndetse n'ishami ridasanzwe nano ryitwa RGC Intelligence Unity, ishami kandi ry'ubutasi bw'ingabo za Revolution. Abategetsi kandi batangaje ko bafashe aba basirikare ba Mossad mu bikorwa kandi byo gucukumbura inganda za nuclear nka Fordow, Natanzi na Arak ndetse kandi zose bisa nkaho abasirikare batigeze babona byose ngo babone amakuru hamwe mu gihe bari bagiye kubikora. Gusa bose barafashwe barafungwa. Bakusanyaga amakuru kandi ku bajinari bakomeye ndetse abayobozi bakomeye bo muri IRGC mu ngabo za Revolution za Irani, nubwo byarangiye babivuganye. Gusa ariko none bakoze bidasanzwe. Abasirikare barafashwe bose baricwa. Ukuntu babicaga birababaje, nuko bashyira kuri za misiri ubundi bakobereza muri Israel. Amakuru ya mutarabonye nabi byarabaye. Abayo bari barake cyane. Abagenza cyaha kandi ba Irani bakoresheje uburyo bubonetse cyane bwo gukorana ndetse n'abaturage n'ikoranabuhanga rikomeye, harimo no gukurikirana ikoranabuhanga rya telefone na mudasobwa, gutega kandi no gushaka amakuru ku nkoranyambaga, aho rero bamenye aho hari ibimenyetso bikomeye by'itumanaho ndetse ridafututse hagati ku buryo umenya ngo uyu muturage ndabona hari ibidasanzwe kuri telefone ye. Bamwe rero bagiye bafatwa mu buryo babona ko hari amakuru yoherezwa hanze y'igihugu. Kwishamo kandi intasi za Irani kugenda bakinjira mu matsinda akomeye cyane, bakajya muri Mossad nabo bakajya kubatata, bakamenya abasirikare boherejwe hanze y'igihugu. Abatasi kandi bafashwe bamwe nange kandi bari banafite ibikoresho bikomeye cyane byo gutwara amakuru y'ibanga, harimo kandi USB zifite ubwirinzi buhanitse cyane, kamera na za mikoro ndetse kandi n'utundi dukomeye cyane harimo twa GPS twahishwe cyane mu bintu bidasanzwe nk'amasaha, imikufi ndetse n'ibikoresho by'ubwiza. Gusa ariko none ibi byose byarafashwe. Irani yakoze bidasanzwe irabikemura. Ugiye kwireba neza ukabihuza n'iby'uyu mukobwa kandi cyangwa se uyu mugore wise umwisilamukazi ari witwa Catherine Preze Shakdam, umunyamakuru cyangwa se wise umunyamakuru wihinduye imyirondo yakigira umwisilamu ukomeye, yaje muri Irani ndetse atandukanye cyane n'abandi batasi bose, kubera ko uyu nguyu we yaje muri Irani atagamije kwica ndetse n'imbura cyangwa se ibisasu, ahubwo yaje yitwaje ikaramu, amagambo meza ndetse ku buryo yaje afite amaso y'ubwitonzi n'imvugo ituje, yigira umuntu mwiza. Mu gihe abandi baza mu buryo, mu gihe abandi baturage bandi bagiye babona ko Mossad buri yinjiraga bitandukanye.
mu gihe abaturage kandi bazaga bagafata nabo ubwabo bifatiye abasirikare ba Mossad bakubise kakava, harimo abafatwaga bari ndetse mu birombe bikomeye bagiye gushakamo inzira zijya ahantu hakorerwa ibisasu kirimbuzi bazenguruka inganda. Gusa Katarine we yinjiriye mu mitima y'abayobozi bakuru, agera naho rero ndetse abayobozi bakomeye cyane bararaga. Yicanye kandi na Ibrahim Razi, yahuye kandi na Jenali wa RGC. Sibyo gusa kubera ko uyu mugore yari nagiye mu birori bikomeye cyane by'abagore bose babago bakomeye, ndetse kandi avuga yuko uyu nguyu yakoze bidasanzwe yahavanye amabanga y'ubuzima bwabo bwose. Amakuru y'agaciro ya Mossad yifashe cyane cyane guhitana bamwe mu bayobozi bakomeye, ndetse nagiye ko uyu mugore yakoze bidasanzwe ndetse inagize uruhare rukomeye cyane mu gutuma igisirikare cya Irani kibasha gushegeshwa bikomeye. Nagira ko uyu munsi wa none ariko yabashe no kumenya hano drone zerani zimwe zari ziri zigaturitswa ndetse n'ibisasu byabo bikangizwa. Nagira ko uyu munsi wa none yakoresha ibishoboka byose agatahara amakuru akomeye yo gutuma kandi ku buryo igihugu bwacyo kibamo amakimbirane ndetse hagati yabo mu ngabo, ku buryo umugore ko yaragiye batamufashe byababaje cyane abayobozi bakuru ba Irani. Nagira ko hari abayobozi bakomeye cyane bishwe ba Irani mu basirikare bakomeye, harimo kandi Jenali Qasem Soleimani wahoze ari mu mutwe wa Al-Quds Force, ndetse hakazamo Mohsen Fakhrizadeh impuguke cyane ya mbere muri nucleaire, ndetse kandi wahitanywe n'igitero cyateguwe neza ndetse kandi cya Israel. Hakazamo kandi abandi bakomanda ba RGC bo mu burasirazuba bari bashinzwe kurinda ndetse za Fordo na Natanzi, ibigo bikomeye cyane bikora intwaro kirimbuzi. Nubwo ariko bavuga yuko uyu munsi wa none ibigo bidasanzwe bibiri byakoze intwaro kirimbuzi, nubwo bavuga ko Irani zifite ndetse kandi kuba Irani yarazikoze nta nicyo bigeze bakora cyangwa se ngo Amerika iziri muri ibi bigo, ndetse nta nicyo byigeze bitwara. Gusa nico bavuga ko uyu munsi wa none Amerika yasebye hamwe n'igihugu cya Israel. Nuko Katarine kandi ategeza afatwa, gusa ariko nanone nk'abandi bose 22 Irani kandi iza gusanga inkuru ze, ingendo ze ndetse kandi naho yahuriraga n'abantu byaragize uruhare rukomeye cyane mu gutuma bamaniye kwa Mossad bakomeza ndetse kubonwa habonwa amakuru yabo kugeza igihe ndetse benshi cyane bagiye batabwa muri yombi bagafatwa. Nubwo uyu mugore kandi atafashwe ari wakoze bidasanzwe, gusa ngo abasirikare bakomeye ba Mossad barafashwe bafatwa kandi bigizwe uruhare cyane n'amakuru yatangaga ndetse n'uburyo uyu mugore yahuraga nabo. Nyuma kandi yo gufata abasirikare b'abatasi 22 ba Mossad, ndagira ko uyu munsi wa none yahinduye imikorere ndetse y'abasirikare bakuru. Irani hindura kandi abantu bose hindura n'uburyo bikorwamo kugira ngo amakuru yabatajya hanze. Yongere kandi uburyo bwo kugenzura itumanaho n'uburyo bwose kandi itumanaho mpuzamahanga risohoka. Yashimangiye kandi iperereza cyane rishingiye ku myitwarire y'abanyamahanga, by'umwihariko cyane abanyamakuru n'abanditsi baza kandi bavuga ko baje gukora ubushakashatsi. Ibi byose kandi Irani yarabisuzumye ireba uburyo yagumya gukumira ikibazo cyo kugenda yiteza abayobozi ndetse no kugenda yangizwa na bamwe bayobozi bakomeye ndetse b'ibisirikare, hamwe igisirikare cya Amerika ukongera igisirikare cya Israel. Gusa ariko none uyu munsi Irani irakomeye, imaze kumisha ibishasu byinshi cyane ku mijyi ya Tel Aviv na Haifa n'ahandi, ku buryo uyu munsi wa none Israel abareba bakubwira yuko bayabonaga ari imperuka iri kuba, nubwo bisa nkaho basabye ko haba agahenge gusa biracyagoye. Nubwo ariko none uyu munsi wa none Irani bigaragara ko yamaze kubona ko nta kindi kintu cyo gukora uretse kurimbagura Israel. Babwiye Israel ko bakora ndetse za misile nkuko Israel ikora ibibiriti cyangwa se ikora amasigara. Muzi neza ko ipaki isigara ubundi bivuga ko bayikora amasegonda 5. Irani yabwiye Israel ati nkuko muzi mukora amapaki y'amatabi mu masegonda 5 mukamukoza ipaki y'itabi, natwe rero uko niko tubikora. Aba misile tuyakora ku bwinshi, rero ntago bizatuma tutayabarasaho. Uyu munsi none intambara igeze bisa nkaho n'ubundi Amerika nyuma yo kirashe rero ku bigo nka Fordo na Tanzi n'ibindi bitandukanye. Gusa Irani yarakaye igatangira kurasa ndetse ku bindiro bikuru ndetse by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri muri Qatar, ukongeraho nanone n'ibiri muri Iraq. Benshi bati Irani yarihoreye n'umujinya mwinshi. Gusa Amerika itangira gusaba ibiganiro hagati ya Irani na Israel. Amerika ndetse byanatumye Irani ifunga inzira icamo ibicuruzwa birimo n'ibitoro, ku buryo Amerika yatangiye kuri ibitoro ndetse itangira gusaba ko habaho ubwumvikane hagati y'ibihugu byombi. Benshi bati Amerika yabonye ko ibihugu byo mu burengerazuba ndetse no mu burasirazuba bimwe na bimwe nta mikino bifite. Ibihugu byo mu burengerazuba mvuga ni Uburusiya, dore ko Uburusiya buri ku bice bibiri, hari igice kiri mu Burayi n'igice kiri rero aho ngaho ibindi bihugu by'Arabu bibiri bisa nkaho n'undi Uburusiya buba habiri. Gusa ariko none bivuga yuko uyu munsi wa none Uburusiya Ubushinwa Korea ya Ruguru byiteguye kujya mu ntambara n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ukongeraho n'igihugu cya Israel. Benshi bati no ntambara se nde wayikiza. Gusa ariko none zamaneko ziri gukora akazi gadasanzwe. Nibwo bwa mbere habayeho intambara ndetse ntibikunda ko cyane intambara zirwanwa hagati y'ibihugu bibiri, ariko hagati y'ibyo bihugu bibiri harimo intera ndende.
bakoresha za misile na za drone. Benshi bati bimwe mu bihugu cyane biri munsi y'ibyo bihugu harimo Jordania, Qatar, ibindi bihugu by'Abarabu byose bitarara bisinziriye kubera ko amabomba aca hejuru y'ibyo bihugu arenga agenda aca mu kirere cyabo. Benshi bati ibingibi bisa nkaho ari ubushotoranyi. Nanone ni gute igihugu kimwe kirasa ikindi amabomba agaca hejuru ari ugusuzugura igihugu kandi bikomeye cyane. Iby'intambara byo nagatera nzamba ndizira bamenye, ndetse iyi nkuru y'ino mugore ukomeye cyane watumye abasirikare bakomeye ba Iran bose bicwa, kuko barishwe ariko bicwa nyamara bigizwemo uruhare cyane n'uyu mugore watanze amakuru ndetse kandi akoreshoka byose akinjira mu butegetsi bwa Iran. Gusa benshi ntimwabimenye, gusa uyu mugore witwa Catherine yabizemo uruhare rukomeye ku buryo umunsi wa none ari umuntu uri gusingizwa muri Israel, agasingizwa mu Bufaransa no mu bindi bice bitandukanye byo mu bihugu by'Abongereza ndetse no mu Burengerazuba, kubera ko ibyo yakoze bidasanzwe. Ko umufaransa wigize umwisilamu akagerayo akaba umwisilamu wa nyawe, akigira abagore b'abayobozi bakamuha amakuru yose, ku buryo urabizi ko abagore burya ngo umunwa wabo ngo buryo bamaze kuganira ari babiri bahuye ngo biba birangiye. Amakuru yo barayatanze birangira abagabo babo bose babivuganye. Abahanga mu bya nuclear barishwe, murabyuka ko hari n'uwishwe maze iminsi 2 nk'uko nakubwiye, bisa nkaho byose byateguye neza. Gusa ariko none ibyavuyemo Israel irabizi neza, yahindutse umuyonga n'amazo gusa yarimbaguritse. Ngaye nguko rero ni Bakuru of magazine nk'ibisanzwe. Niba ushaka gusobanukirwa, ushaka kumenya byinshi bidasanzwe, kora subscribe, like, share ndetse na comment, undi ubwire n'abagenzi bawe bose bazumve byinshi bidasanzwe kandi bakeneye kumenya. Ntuzabeshe kubera ko nabashaka kumenya ibyo wamenye bo batamenye.